Wasal il-ħin favorit li nagħmlu stream b'logħba horror. Ħanerġa' nippruvaw nilagħbu din The Classrooms. Għax l-aħħar li provajta kienet falliment totali. U ħanerġa' nipprova. Photosensitive. Pick tape. L-ewwel oħra komplejna minn isfel minn ġol basement fejn tittiġel id-dawl, tiġel il-kaxxa tal-elettriku u jiskopri li nbidlet l-iskola. Eżatt. Naħseb għazziznija bl-ultra. Ħierek. Ekka ħier. Insomma, ħġbitna xil-mouse. Ekka ħier. Wait, where am I? Fejn intent. Wara konna qed nfittxu xi lift. Nasti reġgħu da xi dwejjar. Dik il-pupa x'sar minnha? I wonder if that key fits this. Charlo Baby Ignatius, Mario, Federico DXB, kif aħna kollha sew. Thank you tal-gifts, tal-likes. Library rooms. Storbju għax jisimak. Min jisimani?
Rejt ma laqqen nitkellmu hekk fis-silenzju. Rridu nirritornaw 4 kotba għax il-moda. U minn fejn ġejna. U l-kotba fejn din? Glow stick. Il-kotba jkunu fuq l-ixkafef. Asbestos. Fejn nista' nsibhom il-kotba? Għandna ktieba. Għanet skoprejna minn hawn. Hawn bniedem f'forma ta' widna. Għanet il-ktieb. Il-ktieb ma tlifnihomx. Il-telefon minix għan rispondi jessa. Il-kotba nirritornaw ma' warrajt. Mela rridu nsibu 4 kotba. Sessanna wieħed. Wara. Safe.
Issa għandna żewġ kotba. Wasna tnej oħra. Nasux li għandna nafsu għalik. Forsi jekk noqogħdu kokka ma jismanix. Taħsibtu wieħed mill-kotba. Mittera nitilfuhom kull darba. Jista' jkun semani. Għet ma l-kodba għet nizil kull darba. Kull darba għet nizil fil-kodba. Għalxie għamilna leg timer xorta sabna.
minem. Ejja minem, irnexxielna sa fl-aħħar. Għaddejna l-library ukoll. Lesti ruħek għalli jmiss, R.I.P. Mela ġej. Mela ġej. Bathrooms. Okay, nassumi li I don't know, maybe there's a waiting list. Waqt nassumi wkoll li minix jgħat waħdi għaw isfel. Dak x'kien? Dak jista' jismana wkoll. Qed nassumi li ġew ma jistax jidħol. Le, ta' ġesu idħol għalija. Jiġri bro. Ma sax jidħol għal menu. Tajjeb, u ħajk kampjali mal-bib. Tabi fej. Issa qabadna. Ma għandna idea ta' xirridu nagħmlu ta' minn hawn isfel magħna. Tuna naqra ċans.
All right. Maybe there's a way to raise the water level. Idź, bro. Semena, czego? Semena. Fuck. Content. No, zoccolo con la bisogno. The dark rooms.
shit. If I step. Last chance. C'è la scuola. Holy shit. If I step in there, I'll get fried. I need to cut the power off somehow. Dammi una volta a mandare il boss. Oh, the jump scares are insane, eh? Non è che andare in danno. تقعد في اللعب ما يسمعش يعني. Fid-dlam kontu xorta raqni, ġifiri minn kien.
tal-bibien ma nistax nifhimha jien. That means all the lights are gonna be off. Stoi ġebġeb jew. Għalix li sta jidħol hawn ta' wkoll. Jiġri bro. Dal-wieħ. Okej, lessejna biċċa oħra. The pool rooms, din naħseb li nara ħafna nies jilagħbu biha fuq TikTok. Għalitajn waqfu għawillu, sakemm nsibulu kaptu da. Thank you ta' minn kien fil-live, thank you tal-gifts, thank you tal-likes. Jekk iġbukum daw tip ta' videos, għamlu subscribe. Ija napprezza minn jara, napprezza minn jagħmel likes, napprezza minn jidħol fil-lives ukoll. Thank you. Għall-darba oħra.